Pali. Ne, nije se vidio mač. Odavde ga. Gdje da će se vidjeti kad ovako pa? Da, može. Može. To. Somebody's pulling me close to the ground. Poljevka repa. Ovdje je sve počelo. Idemo. Ovdje se burek jednostavno... Tu se sve dogodilo. Spremni za rat. Ova moja sa neredom verzija. Pacino, on je samo dobar glumac, koji glumi u tim hollywoodskim filmovima i često glumi mafijaše, face, gangstere, tako smo mi reperi nekada, možda i većinu vremena. To je tamo kad ćemo do Garice ići, možda biti te scene dobre, ono noćni. Ja, one take. Pacino 1 i 2, pa mi smo gende, a cijelo vrijeme pijem i pušim ko bente. Isuse Bože, kaj sam si napravio. Jebati Bog. Kaj je bilo? Jako sam se spavio. Sad, je? Žasu, da. Žasu, Bog te, ono nova jakna, jeba, baš sam bio ponosan na nju, ono. Dobro, bolje jaknu nego auto, jeba. Uzet ćeš novu, ajde. Pusti smetilo da me negdje je. Kojiš, ovak sam šusnuo tu i sam je vjetar vratio nazad, no. Briješ da to dobro s tim jakim bijelom svijetom, no. Da. Bomba je. Samo dan je izgovori. Ugleđami po mraku. Volo se. Ne, to malo te kratke stvari. Da. Palim. Jebote, ovo Bronx jebem ti mator kaj Tako snim. izgleda, jeba. Volo se. Kaj si napravio jaknu crno široko? Znači idem ti bacit čik kroz prozor. To sam borti može. I samo vjetar mi ga vrati natrag u facu, ono. Možda ovako do zgora, ono, baš da se vidi da se vidi da čipu kao... Čekaj, drži onda jebote, drži. Jebene smo gente, jebene smo gente, jebene smo gente. Tvrdokor. Sad majke mi nema prez nikad bacam čikove koji su Htio sam da ima tu zagrebačku neku atmosferu s tim violinama, ta Mafia City, atmosfera, taj stil i da to bude taj neki spoj tog jaza između trepa i boom bapa i sveg se ljudi kategoriziraju da bude svaka vrsta muzike, da bude sve to odjednom. Grad pjesme, folklora i festivala. Bilo koji dio grada posjetite, novi, stari ili koji od bezbrojnih uzetišta u okolini, svuda će vas dočekati istim riječima. Dobrodošli u Zagreb. To je to. Samo ga nemoj s desne strane okrenuti, pa ne mora krenuti vrat frana. To, Tibor ovaj filer ubaci, on to slomit će. Hoćemo snimiti odmah nju scene pred Veltna. Znači treba mi samo kako tipka po mobitelu i to bi mogao ja snimiti realno, ono čak mi izgleda. Evo ti. Hajde. To, čelo. Idemo. Ti meni pljugu, ja tebi piv. Ne, samo ja tebi pljugu, budeš mi Daj mi solo s Darca i Rafa isto, dođite vas. Da, već sam ti ja njih i posnimao, tak i tak. A dok vi motate pljugu, to će trajati, da. Bolesno. Ove ime, spodice su dobri. Da imamo, si vidio kod bar. Pacino uvijek imao neke pjesme, ispucavanje tih frustracija nekih i tih introvertnih misli na van, nekad možda ne razumiju ljudi to sve, ali
nije uvijek bilo ni bitno da razumiju, više je bilo bitno da osjete tu neku atmosferu, da vide to kako mi živimo, kako ovdje brije ekipa iz dana u dana, imaš tragove toga u svakoj pjesmi pomalo. Čekaj, ti nisi tu Sparta, ne? Nije ti to vaš fajn. Gluposti, samo da se neš krade. Šta? Upadam u stan, ja, upadam u stan, svi smo se već sad, imam dobar plan, voli što si fan. Uđemo u stan, sve već sam kod Penny Pan. Ona sama zove, ali ja sam rijetko sam, cijeli place. Evo nas ljudi, TDK live, Buraz, idemo! Live, High Ground, Pacino 3. TDK priča, Buraz. Snimat ću vlog kao za cijeli izlazak albuma, kao te neke dijelove, ono, prvi će biti u tom singlu, ono. Da, puštamo ekskluzivno, ono, prvi single, ono, sa albuma, koji nije niko čuo, ono, a snimali smo ga tu na ovom, na krovu, ono, Radio Studenta, koji nama znači, ono, tu smo proveli zadnjih, ono, svaki dan, svaki tjedan smo na ovom krovu, ono, bilo je samo u redu da spot bude tu. Kakva bomba, prije da nisam bolju stvar nikad snimao, a možda je smeća, ne znam pojma. Kad se budemo jutra, 7 km riječ puta, tek šta 3 puta, neka pravim se nekad se samo muta, am black phone, nemamo tuta, a u ruka od cijela nova ruka, duša, kada ga stajalo poput negore duša, nemo sluša, nemo priča, poput nas je duša, kako je pizza, kažu Bogu ja si king, poput liča, život tu na isto ko baš niko iz Sinsa, od vrha nije avionska pista, a braća mi pojasnijava kuca. Moje ime je Krštek, pozdrav za TDK, ko ne sluša jeben ga. TDK live. Kako je rekao jednom lik, Porti će snimat Pacino 9 2025. i izvučat isto ovaj. Imao je pravo. Glasine su eto 2 godine kasnije postale neposredna stvarnost. Prvi put nije Flow Deep na bitu, nego je Štek u biti započeo tu ideju, što je meni sasvim okej za staviti na album. Jednostavno on je dečko iz Mostara koji je ono TDK ekipa i rekao da je heavily influenced by Flow Deep u biti, da zbog njega je počeo to sve raditi, da ga je inspirirao i nekako je moći da smo sta prva 2 albuma preširili taj utjecaj, da nam sad to može vratiti na 3. ono zajedno, kao neki Pacino tim koji radi na tom Pacino 3. Da na onom na refu, one zadnje 4 puta kad ide high ground, da ubaciš iz ovog sljedećeg refa one samodane i da se tak dignu te zadnje 4. A u biti treba maknuti ovo, Da je nekak tiše, neki efekt, nešto. City for big hearts like ours. Sorry, baby. I tried the best I could. Honest. Can't go beyond this trip. Rough night. Kad sad jači vokal kad se ga dignu. Evo nas završavamo mix za pjesmu, neke zadnje detalje. Znači, ono, pjesma je u biti neko odjebavanje svih tih negativnih i toksičnih ljudi iz svog života, negativne energije općenito. Jebite svi, ono, jednim svojim putem. To da ispada negdje, ono, ne kužim. Ne pusti malo 5 sekundi napred. Da, unapred pomaknu. Da, kuži, taj high ground. U biti je sve puno Star Wars referencije, kak je prvi dio ono neko uzdizanje i drugi dio Empire Strikes Back kada se desi loše, ono, svi imao nekakav pad, ono, tak je Pacino 2 bio i u 3. dijelu se vrati Return of the Jedi. Počeo sam stavljati jučer i stavit ću svaki drugi dan ću stavljati one scene kad se Anakin i Obi-Wan, ono, kad se tuku, ne? Dok ne dođe do zadnje scene kad moj kaže don't do it Anakin, I got the high ground. Koga tko ne voli svoj grad. Ja mislim da takvog čovjeka nema. Uostalom to nije važno. Ja ga volim i brinem njegove brige koje i vas zaokupljaju. Kaj ćemo, jebote, kaj je ovo, nešto novo?
Za ovdje? A to su valjda dodaci, ne? Dobro, daj ništa toga. Odjebi to, Boris. Komplicirano. Da, ne, bolje ne bi. Mac meni. U biti je cijeli spot jedan kratki moment u vremenu gdje smo mi na krovu, na radiju, ekipa koja je svaki put tamo i svi neki posebni ljudi tipa Mislav Pete koji je radio spot za Degra ili voditelji, svi ekipa uključena u TDK Live emisiju ili ekipa iz Krasta sa Kvarta, to jest Kvatrića. A ostatak side storija se odvija kratka priča o meni kako idem na vožnju gradom, idem do Garice posjetiti ih i kako poslije toga idemo u studio i radimo sve te neke emisije i reperske stvari i onda nakon toga na kraju dana Kvatrić klasika u McDonald'su, tići pojest nešto i doma na spavanje.